Killer me what town, killer me what town, killer me what town. Hey. Sapa papa. Yeah. Kwame Asante. You may hear about Jeffrey some. Aquaran wate. Esia me ani da o ne fa no wadwo ofia. Aje won sam. Ashiwa mo rough. Aya to be kama me. Me ba man for odi na nkwari nkwati o. Wadi na ne na me. Hey. E ba cho kusi obi amon fo obi na kwato wa chebra me. Kwame Asante ya links na me. E wa chera man no so wadwuma timi bo hallelujah. Hey. Ahenkan Church. Praise the Lord. Hey. And me kwa slam papa na adwuma me papa big billionaire. O skasa bro no. Me man kwa fa ko buru free. Ono papa fa ya onzu ni ni agwara me. E gwa papa ono ogwa me da sorry. Intiana no ana dwen se odiska be trap kwesera fo no o mo nkwa swale ti wa yi koku agua no hata anu apa koku ni o ska ovie the whole da babia ni wa kari koku a unya ska chim papa ho Odi Ahenkan papa koku store awurade wo de busa amanfo de koku afiri across nyina be kari wa boabo ha o kari adu akan ska gunsam no pay koko we suma gu awiema emrantam gu omo hata. Oh my God. Kwajo koko store koko shat the whole da mi nimba bi eto koko eche mi papa kwajo ho eso ti ne ya be piangum na se kro bie branch awa nyina ase na nzuo na kofa Mina mabano Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajimudra Fra obi na ka jansa Ahenkan Church
Akwana bio. Isi na kwana bio. Everybody akamio. Akwana bio wai. Akwana bio. It's another wonderful morning live on Ahenkan 93.3 FM. Eye anopasoro nkwa oduma gma yankopon de achan ewa Ahenkan aduokro miensa akiri po miensa. Arishima ma ya frama chenkwa na menu brem Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Afidie ya kasafri achim aboapo. Ekuya Afrakoma Studios production done through the newsroom of Owura Kwadwapel. It's Utie Diaza Utie Free Ahenkan 93.3 FM. Live on your super duper radio station here in the Eastern region. The best radio station in the East. Sister Rama, if you have a call there, my house if you're in school, Uber radio from Achima Babu through your mobile phone. Now Ahenkan 93.3 FM and on your Facebook Live. You can also watch our videos and other programs on YouTube. Ahenkan 93.3. That's all. Wasi wawa kokwa na maye. Kwa ulo kakuna mayendo anayo babeni Yesu Kristo nyamenipa ahire dirite Shaba atiefo se ka headset na shebitinu se bi shemutia emu odewu awurade yankopon ai I am so happy to have this honorable man ewo achemoda bi onyankopon onye na de kwa awurade wode bre na adwuma na ebre bia ne de onyame nso oye into onyame onyamfo nso da. The engineer who happens to be the managing director of the electricity company of Ghana, Achim da. Your friend engineer Maxwell KAXL. Obani say onyankopon wa njirawa ya ntiase. Wakuma pa eno hard work, your total dedication towards work, your readiness to support and help is more than awesome. So engineer Maxwell K is the managing director of electricity company of Ghana, Chemida, and pay yesra osuru nyankopon. Dia 2 minutes nyansa ne ahode no nyam nyina wono no. Dia efata se wode domo no awrade fa nomo. Enye ne ene yebaka sham. Da chibia we anim ne yebedi adanse ye. Se wo empanufo bi ti sei. Na mo akoma pa se onwa boa mempotama ye yi a. You need to handle them with care. You need to take them as precious I can say ornament ni yunkun. Ornament eno so yeden. Minerals eno so yeden. O shade. Ahinie. I say good morning. We are listening to live on our way to church. We shall pray for you and your station. May God bless you, Engineer Maxwell. And me sharp papa. So why in come from one adwempa. Wasi walanyo, my name is Walanyo Inakwatia. Odi Ahenkan, you never fail. You never fail your listeners. Regards to the CEO of Okumkom Foundation, Mr. Robert Lamte. Bra Robito. Odisi Gaton Prada. The Odidi Mama and Sanya Bidi. Okay, so the ECG manager. On one can say to you, as what you rap, sorry. J na fako. Oh! J na fako.
Ah, eji na fa bisama so engineer ajeyi nanse po bibui oda han kan ne te ko form engineer man ho so wanada de hu ana light papa ya so ne muye ye nya eja no ene na makowo mu oyo ti asefo nyansani kukudurofo achimde anya depa yensom ze kan ye nya muda isi etwam pruse ma ya de ngania ni gina so nipa ya de osa ye ti wenku ade ti ma tifo bo engineer ampa leadership no ekuramu twe o ya de esu beko nanso nye ne na beko adanse ebedi nti panifu no ombeso mu ye sadi obra ho ase no e ka kire wo obaku wani pa na me no nanam ensro hwe Kristo nti wadi nkunim oyo osofo ana nyamesam de onfa nya hwe enkane edundum ye oda man ka sumu ye aduru ye ehu ye ni so ye sanse uwe ni daso wanna no bi ada sole waka e man kane ane bai ha videos no yam shemi nsumi kuma to me yam engineer we wa ha odanfo manya adipo enkonkonsanfo munyina nche obi ani nkonkonsa akika foi munyina nche mumma na chidom achimai yanhwe wate made papa nsai ya kuya ni musa yanko yachi nyame ne ye nenam onyame nso bo mudi a di obebi a bibia be ye yo on other days dum so hoye be titi yen ni etwabo ECG4 engane anenti ni emfa nje wo gra ene nkana ni gina so o Ghana fo mummom sammo adodi nso wa ya ade sisi a no dum so na ECG manager achemuda metene so ama so de se bibimpo na besi a merika bi ode ba kwa rescue no enkane ne wa bon trimpo so manu num da nti yatena se papa ya tu chama wo yo bruta ekuramu se ekwe aboze kefo de umpo e bodamfo radio nde doso de wo tatie pa ani ahenkan enyoma papa nkwa na ye nti atafo doso so ye amanga agira se yenye si ye be ya no break nyinam ye ti free na ye ba abrase man obi enyina ye ba me na chami mi chawo enansi adu ba ko wanim chami badu ampa manuate ukasa yeda wase pa kanzi ye de timunzu obi anhwem no nyane de so main be ye a enye odi nko a egina wosu bi na wonsom ganafo mesi eni nipa o eye me nwan akwa kada wanchi a obi etio kwana ko akwatia walanyo waje atum asanse o radio nde so ode udum na nye ye the whole Ghana yete so stations ye mienu Peace FM and Ahenkan FM ya kan de signboard amde boaye ni nyina ya je atum o hey adena won fana mam ni table so say ya ne ye bono tatika gumbe tatika eye agumbe radio competition sanete enti obi anya ni dio yiro hu bonitim ni enko ya nim sei ene ye bo abo akwa ne ye fun ba na so mesi ye mpa bo e ka se ye beye bra behwe ene egusu aye no group na ya create no bra so bi no de enka me shalai pa eji obi atensi dispe eso ode ye de chichi kuro no pa ye pushi 30,000 members eno ni ye pushi ni ye beduru ho eno aye meeting atamfu ni bi mesi wo mo yam hwehwe wo mo pa ebi kansanfu kanse hu so manga yen fa ye ho vision no asopa ye nyemu na ni ase je mu kina bra bedon ye na ye buwa na mpuntu aba ha bra bedon ye buwa ni ye sisie janan bia bra na bedon ye buwa ni ya yempo temu kwan bra na bebuwa ye buwa ni ya to street light o ye nyina ya tetewo hwa manyofo som no mba ya mayen mesi amma musada manyofo yi wo musa papa bra bra Ahenkan ni pegu wa menkwa mentimi hwomu agire adwadefo no mo ba bobo dawuro no menga kakra tuya ko
Sana braboti oba kufu wene dra mesi ebegu o. Inti Ghana for Monte Masina me campaign no ano ayeden. Enipa frɛ from north, south, east and west. Also by joining near mua near pajam potem. Oba kufu ntimi nya inti wonso bra besombie. Rap we me my engineer Maxwell nanso makwa anwan. Kesa adena fam se rapture e betra na akomo no abazde egbuwa. Amofuo ntimi ngwa sole simi ja rap ni ma omutie. Obi abie ba brum sisi America say otumuba. One hwe ya metian kenkan Matthew 7:7. Bible no said the mummusa wat na Ghana ode bema mo. Se mummusa na monsa nka me say ya mummum say e pampan. E mubom so a Yesu Kristo se menganjire mo obebi o. Hebrews chapter 12 verse number 29 so say the Nyankopon yoja ojanso amesi Ghana for ohye yade. For our God is a consuming fire. Uja ho a obehye. So nyame behye dia yesre no mpa we yede ya rap o. Nyame jan kom so ma mumpa henkan fuoyie. Nyame jan kom so ma mumpa kotoku men ye. Nyame jan kom so ma mo ye party politics. Nyame jan kom so ma betutu aboabo na manye. Onyame jan kom so wo hia wonyo hin na uze kuro no. Onyame jan kom so assembly maya untwa tew. Onyame jan kom so radio presenter onka no kre. Onyame jan kom so wa ya boye na wo tu baby. Onyame jan kom so wa ya ne anya hwezum ehya wo so wo. Erade shira mra wo so wa wu so mni aye na ayoye. Onyame shira mra wo so wa wo na Ahenkan adiye. Onyame jamra wo so wa wo mpese ye bepeje ho. Afei muntie nyamia sama bese medi jamo. Yesu Kristo ni maami din de Mary. Ne papa no wo ye ka pe enta. Nini akuma fe no Odi Ahenkan ofra chimabo abo. Temisu mituwe mi maami ni fe na guya afra kwa. Nyame adom wawuko nansu na chiri anya baza. Mesi tiase kwadwabo on mami ni agro wa abo. Ani ku me hopa afutuo eni atete a me va no kwa. Wala blame obo me maybe an kra ni mi ran fida. Ayama jo se me ma no me de be shema mom medwom de se me ma. Said you so ye no sa na me se area ebe yo. Enra me kamam fela ena me twa so masa ba so biem. Rap no tresi enyeye babia me de bewura. Amanga Kwame Yeboah Achenkwa nana metia na mate. Me ne edi ankasa mano nsem ntimi na aboa me ho. So wodi si a Kwame me spare wo kra me di betwa. Yakona ni eden so heaven kra woni nya de unko bi. Busa engineer Maxwell non kan che o say heaven. Edi akwadwo na ekwa na say ni eden ni nsi yo. Eku ayati eyekuo papa ensu obi kense. Yes spare wo muda omo ya abofo ye ni omo de befe so. Ochima development association say aba ebe tinase. Hwe yenye ni enfiensa nko kan konkonko tinna. Enra injira magnet omo te ye me din akopiem. Ye nipa numa ye beda no ye befa se nyoma bekoye. Ye mranche esipsita ye nsuro bia ye de ni ye den. Ebi mu fi se ye ntimi nye tra ho na hwe etekishe epua. Wanu na wo de support utiwe kapre uni nyansa. Uti afiche ni ya de pa me se na wo bogu o. Ona nipa wo ha ye buru 50,000 uni mu ana. Abuabu nkwa me 10,000 kwana kwa records no eda wo team. Oda nkwanta mai jadanfo nso che wo ana unnim. Oda nyinase abenase enkurotua edoso ankasa. Etuwo ye hwa amanyofo ahemfo no ebi disappointed. Yenso yedoso yiye ankeke ye humbom ni yenye ni yiye. Enipa bebrebe bosume utua 5 cedis metua 10 cedis. Ekikabo bosikabo bruja oda aman no ayeyi yewie. Ebi ma beye biko enchiri ma die na yeye. Enyo obi amoni din kura disi kwamu kwache ogini din ankasa.
nana ya safumafo wabaya bi ene oni ho biem otinkran ba ne bra untimi fo so no emfa me ho Honorable William Kwetu wabaya ne die eja ho ko yaw osubu aten MP papa waye ne die aburabu aten yawuko ono so Ghana oye ne die eduru minue yi so akwasi akwa Honorable nie nimre so a obeko di obetimi no mesi obaye ne die menu edien ne ye da bia ye nisa amanyofo nko yan ye betumi aya amanyofo no kra woyem behye wom ipa dodo odi yade a nyina beyeye mommo meni na ho MPP afre wani NDC ajewa boso Odi Ahenkan be ma saade no Kwame mfa nya de Medi ani adi nsi yo ne akomapa mede besom migusu kika de ni bom odi atwan ebe bi nkasa anya adwuma eda fom enso misiro nyame kan ye ho nyame ko na me ye eni pata machi misiro mu o odi ye mu ntintim maya sakoto mini penso baba megwano signature na matwiro agu ho obi amanani na ho ene miremu ani bi aba party politics no abra mu ase enso mu hu ye dodo ye hypocrisy eyo mu afu eno mu de nam yonu kwa bedi amen onwe odan ho saa na ete me ba me menda kwasi ada me bedwaguma no mo ho popo me se ombatu ababiem PM keke omuntimi nyi we mi so mu ye leaders kwa kamenti a me di anwuma jamo ko fa anwumu ja no man chichire eye anwuma sam ikana se wenti a right gumbe ni besu democracy mu na maji atum kenzu yeso ebeka ni pray inti so we ya branch here ababa wa odani dihye so woti watch memu ebuwa kwa na se busume kotoku na wuwa betun safro beka ye ho wate uwa adwinfi amemba udi adwinfi ba uba tongum asa enibire aba no enya amanyosam enya podaba emfi ani ntu obi su biem ye shebere no edi ase yensam etun safra mo obi amra mesi watch mind development association emabunu ani yewomu wo Odi Ahenkan medi mu akotene mi aminu Dennis odan kwanta asambiri man abrante no oyabretre ene edi adwuma odi mu akotene vice chairman owura tefanso mesi odi mu akotene hwe enyeje ye ho Bernard Botwe organizer Sister Rita Tom Brown lady mesi odi mu akotene o eja wusuni atefa teacher ni onunsi odi mu akotene o members ndo sopa executive na mabubo omudi o chinkwana na mani abre mecha enkoto ni moja no odan man beyeye chiman beyeye besi ejina yeso wa mumyango so ye ho yenkanye ye ho ni yenye bia akwasi akwampopo modin nu woye bia yenso yenfuwa bisu wa oyemrahye bedwani tumi no mesi yede ahye ni nso aye no kro obepre aye so obeye di obetumi nso ayo na me ne den ne ye di afo ade ono nso ye ni suo kongonsanfo mo mpake mo ye latter days mo ba ye nche mo nim di ye yo woti ye kire na wo ba kwehen dabi enye ne sa emiri bi atwam emiri bi ba emframa fufo bi bo emframa we generations yadire sesa nwoma mpunti wonkoa ene ye hwio so pasa wo join ya enche mi ba bebie line na mawo yedi pisa fam Ahenkan yedi betum pon ewo Ghana yedi befre edom menipa begum ye beye ni yie o bitwa eka mawo busumi bia ubetu ya 10 cedis pe nipa empema duasa 10 cedis one day yenya 30,000 afi ba kuntem besike ekura yen yedi beye den yedi besi factories ebeye adwuma mrantie bedie onipa da sani di ya ebonefosam ebere na siyo yenkuro mu akwan nya mfuturo nkoa ni nyina ye betimi aye se bakufo timisi school adi chekura ye betimi aye o bakufo timisi ejana adi chekura ye betimi aye o bakufo timisi edan adi chekura ye betimi aye o bakufo timisi hospital adi choman ye betimi aye o
se bakufo mpo timi ya enipa dodo wo ye betima yo achima nyina sefo mo nsore mo maka ye ho ni ye betima yo asanifo mamu na o misira mo mra ye betima yo batabi mai munyi muti me kacha mu pray ye betima yo samanyofo maaku mpo omonse ombetimi aya enipa dodo ne ye se ye ndie ye ntimi nye ayentro me kacha mu pray Ghana ye betima yo nti meton safro beka ye ho ochi my day ekuro ni din di yasopa group no so eso by tre abrochirefuo nyina ka ho bra beka ye ho enne bese obo abon sori abo aboman ye betima yo kotoku amankuro munyina mo nsode ye betima yo achima wisa me framo munyina mo mra ye betima yo achia siso that town munyina me say ye betima yo Mr. Bani grow manomase mesi anomase ye betima yo mo kwan ne ye fun panti momra ne ye betima yo subua momra ye betima yo abena se ball kumu mo maka ye ho wate ye betima yo odan kwanta emunie momra mesi ye betima yo iwani kwanta Ghana boy ye betima yo baako ne botwa bia mesombi ebetima yo ti bosume utua 10 cedis de achichi ukura untumi nye bosume baako ye je wo tempe obi antua untumi nye emamo calculation aya muntie life no wa ha Kwame Asante te ha me rap aguna so obetimi ayo rap no baby ya meji atumu se ebetimi ayo direct ko obi anso mu wate na de ebesi no ye betima yo o men be ye ya ejina wo so na meso ye betima yo dija oji payola onya agie wai ye betima yo news reader oji sole jene kakra bi ye betima yo ochi mind development association mesi enya ba ye betima yo no bagawaya eni social eni nyansa ye betima yo eni die ni obu ade be mampanifu ntimi se ye betima ayo ayenfo amayere munsam mumpempuntuo ye betima ayo ohe utimi ya bone pa cha oni anyi wuntum ye betima ayo panifu asa woyire wunsam a pen ye bebu mo ye hia empuntuo enyansafo ye betima ayo odan puntuo da makoma so nti monsode ye betima ayo I try politicians anfa enu ntimi say ye betimi ayo ye ntu obi asosada nyansa nti ye betimi ayo ye beta o machi so mo ya de pa enu ntimi say ye betimi ayo emo obi ayam hyehye no tina wakonwa so na ye betimi ayo mfama na ebo na chen submarine eba boko ye betimi ayo be say rapture be for obi a wani beda ho no ye ne ye kuro ubehu osimi huyanka na kachi jina ye mami o edi ade ato akoka bia osi agenda utri so agenda wo ye kampuntu a wutifie na wo keka sewei eya agenda wahu obi a oyade a oni agenda obeya de kuro no oni nanna wo me ka kire opre mesi hey ye betumi ayo agire kasa ye nya ne yesi adwen pd ye betumi ayo determination brings success into your nia ye yako Samate. Avia Kwame me. Pa. Adumra ozoba ho eso. Eli Kwame Asante so for. Reverend Ahenkan Kwame Adumra ozoba ho eso. Me mama buso ka bi sesi amemi dare kwa sai ba mbate menka ochi mind development association eyeku a yate wo odan ne wo chimam ye be bie ku na no afia we awie ye na osaje fo mu atia ofori pani ochi pase me na mo nto aso ango fo be tini suo na ya buta ni sai amanyofo ni nananu ma ye bi Dabia Dianisa Honorable Alexander Kwasiakwa. Dabia Nisa Honorable William Kweitu. Honorable Victoria Edu. Honorable Diogao. And so your expectation from them no yenya. Me say campaign we yenya mu na nyamu chira.
na amide se emrante ni mabawa bi agye asem we atum na ene ya ko enim into obi bia wo tem nka wan kan fam no. This is not about politics. Well, the politics baba be won konsa monko mo NDC ni mo MPP monko mo politics no. We shall continue to respect the honorable member of parliament for Achimda. We shall continue to respect the honorable member of parliament for Ayirebi Ofuanse. We shall continue to respect the honorable member of parliament for Manso Asane Akroso. We shall continue to respect the honorable member of parliament for Achimsu Edro and that of Achimachiase. We shall never look down upon them. These are the messages. Yenu ombe bako. Ye di ogbune ni di bebe mom. Ba ye ba be bibia omyem be hwom. Omyem hwoma omba be kan ho. Enye se sabe kwambo ne so. Omo be dwuro me say, "Hey, ni e woni pa omo adwen pa sei." Because asha said ya start no. Enipa bi se omo nti ne ye sa. E be mom nyina ni ewu. Say ye pe ye mpuntu. Ahoma no activity. Ochiman Development Youth Association. There be youth nka ho. Ejanze nye na emebolo. Me say, me was 65 years. Me nya youth. Me ba pass me 2 years. 0 Ejimba cho Ochiman Development Association no. Yenchi ani. Me ba me yinchi ana kirem. Hwe. Oh, and I don't go ele banjo. The best in the East. Thank you. Okay. Ochimai, ozi yen remanon say. Ochimai, together we can. Ochimai, ye primpuntu. Ochimai, yen remanon say. Ochimai, together we can. Ochimai, ye primpuntu. Many bidi abidi no. Hello, me moachi. Good morning. Me moachi. Odi. Yes, madam. Why ne? Odi why? Why ne? Ofosco mi di fiamabo. Ofosco. Hi. Okay, and that's Ofosco. Ofosco bi abo. Fishes won mo bi abo. Oh, where the fish is anymore? 0201 944485 0201 944485. I can't check and the baby yanko pon dia fine no. Hello, good morning. Hello, good morning. Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Achengwana na minumbre mu adwa Roberta. Ochiman. Yeah, man. Ochiman. Yep. The group of Islam of Friday Juma Moye. We rap no. I want to produce you. Sir. And with the say. One will be our boy man. One will be our boy man, a girlfriend, a producer. Oh, how? How say? What do My dream is saying. What do you I mean, say, the penny champion when you could see you, when you chimpanzee. What I say, the penny that Martin gram, the more fair. What I say, yeah, babu chimpanzee. No way. I mean, how? Ahenkan 93.3 FM. Simply. Oh, what you want to ask? Good year. Why we? My name is Sharon Peter. Why we? My year. Do I know Siana? Uba kwaswa tie radio na na obenye free ya. And you was somebody papa. Hey, why we Sabet Ahenkan FM and obatin some. Yeah, but is oh. I got about some. Hello, Mimwachi. Yeah. What is your best and I got a friend? Kwabra boy, young Kwabra. What's it? What's it mean? Minjo dinka kuno. Mo Kwabra boy, would you obey? A quanuni, yes, a penny 30,000. Oh, you put him, honey, or chimney.
Obia into 10 Ghana cedis pay every month. Udus ya 10 Ghana. Bosumi biya. Say it to me a sad way for a FIPE. Ye here MPB common fund. MPB fund a common fund. Enya de fufro. Niension fa enya bibi from one. Into way more beer and farm on your some mem. Any padu running in a winning tomb. Mo, me da say. Memo achema kwaba. Me Joso Bru. Orisha Abiti mi bata ne muda ho. Odi. Anwa. Nyame nshira wo. Era say. No nshira wo papa. Ana obo de na mani agikwa. Kwadwapo no. Opa. Nyame nshira pa. O man kwatenten. Amen. Na odi tremdi. Mi jodi. Mesani ama o odi mo online. Asa no ekasai. Ye no ekasai. Edi mesani ama bosu. Na nwa de di ka me busa o say. Enhyehyɛ wei enhyehyɛ papa ebebo ayi odi ya via untu ni paso amanafo ndi edi to mso a sabi ebedi ya dokwa cause obe ye krom kura no gwata mo yegu amsi a nipa TV mu a enya tempeto a se ka ya kura ye ai ati se ko ndi kura wonti ya nka ye di ta aya kaye edi adi papa na adi aba no nti we de unza ochima ne ye nkrobata miensa ebu akwa bosome na kotuku yes ya ni akwakosom ni aje because ya nyesa amanyofo no mkombebu aya papa na ade aba no irase yamishirawo. Hello, good morning. Morning, papa. Your brother Gaza friend. Kazofia kwavo. I from me na ma. Mayu ni. Why Mayu. Hey, happy birthday to my Eunice Dombre. Let us say koku. Nyangu ponchira papa. No want to condemn. Ekwaje kumu apiesie Eunice Dombre ni kunu Reverend Dombre ni nua kuma ne ya George bishu brobe. Happy birthday Mayu. Odi bi na se papa. Erase. Odi ba dia wudi ni mitie opa. Be dem pa bon so da wachi. Ni pa boni fo adi ma dia wudi. Obebo wudi mu po so pampuntuo. Ama wiase. Ama ni pa nyina hu. Ni di politics e dia emwa yen. Ni aka ye hu bom. Ye timi ye ni ya. E de nkoso be ble ye ntirima. O my ni stay. E ti e bom pa ya ma. No bi bo ho pa ti enkoku a oku na o chonya nku mfie. Minim se ne wuye o tan be ba ho. Nanso nyame a wayi wa pie no. O ma so ahoden. Onsi wa tan ku nyina tase. Na dem pa wo mai mu no. Ewade ma so ahoden. Nyame hira ono nya adwuma. E wo Yesu di mu nti. Amen. Yati abo ha. Ana ni obe sabata na ekoso. Na ulo program we. Wo kwache like yati ama unche akwa impumutuo. Because of man so a da for him. Nanso nyame a otiase na wiase ne dia. Na nyo obia dia obekasa. Amen. Minu aba nyame hira no ma anwesa no so nya kese. Kristo wo ma ade nyina ba ye. Amen. Amen. Tia eraro. Light no am yancho krebe kiki onu angaza. Hello, mi mo achi mo agwa ba Ahenkan from Zunie. ya me de odi Oni shabe France na gasa free. Black Kwame CMB Koko oda CMB. ai Mo Black Kwame yetio. bera so dia nka oda ka ene on wa ma me wura ho ma me ni agi to sense on ayankofo kan se bibifo ya me bo enipa o mo bibifo biem enne na mahu se bibifo ye wonyansa enne eno den kan mahu se bibifo se ye wonyansa kanini ade kosa fo juma ye wonyansa ye ne nkabom kodo papa so mesi afuo no na be yo be ye ne ko ne prekupe ni na wo twiso ye nkodo enipa so mesi die enne den kan mahu se bibifo se ye wonyansa ne nkofo bi na to ye nyansa se wotimi atmase no wa ye se ye na ye ngi sensitive ni ye fam pum tuom fam out ore ka anope o ma me ra ho ma chese ke ba ye ne community nyame abon ye wadwin ye wonyanse be tinga titire ye man ene ye ti ho ene yesu ene ye say ore ka nyame hira ba me ka obo se tuom bi Amen. Mo me say mo ama ra ho me say emframa fufuro bi bo na sa emframa no enipa da se ntimi nyina no eya awurade nyanko
Nyankopɔn ɔde bra na ade hwɛ nipa bebebe ye oyewo ochemamu ye nyina ye to na obi ade ne session dam rifam ena school na anya ena school dan so apa ena school any toilet ena school ena ye nyina ye to na ye hwɛ but ye bomode keka ye hu bom na ye se ye betimi anhwe a ye be shock Ghana okay just me ra ho me ho ye dem bro ni se yeah ti ha obi enim nyansa yesu enim nyansa obi enya na mi sra wo se o nya me boy obi anya ka na na enum nsi o cap ba akumu one cap ye nyina the whole station enum cap obi yare mo inti brana betwe odin brana betwe ye bebie book mu Ahenkan FM ha to obi aba wo twe odin na do number aka ho so ahu na de ye de maka ya platform no ho mo obi afa koma pamra enya manwosam eye puncho pa na ye pre no me da say mo awurade ofrafu ya mame so mani aba me ho so say nyame de bibia adua me mu fish na me ka me o say me nyimi ye Kwame Yeboah me da me si kwadwa pawase so wangomi ankam nyobia mu baya me so vacances na mawu na me nyia nsene mawu be mo mu baya me so vacances na mawu na nya me nkwan so na meye sa me tena video su ga sa me nkwan na meye na me yo trofo ononyamfo kwasi akọ baby ononyamfo Victoria Duo baby Dennis this young man is very intelligent we are so we are intelligent na we prempe na what brofo kakra yesu mu ade omubo ade hello good morning eno ato afa ho aminko weso la na ngata ye shedodo memu ache ya me de o bibi bo so mpem de me te woni yo odi anope de why ni nyina rap no kwa de me de ayi ni nyina ma Zezia bibi wa mansa so rap no ntimi wa mansa so mama me nsaso na odi bibi na wan kasa no de fun be na wo kuya frankman ni kwadwa po na wo me omumu baby omu dia na me nshirawo bizanse sayenya efitianse ni nya inipa bi eti se mo se na mo hyase a akakutu manke yekoye nim kachi man shonti yekoye nim mo ni awodi aba ne de nyina ye support ye sombi ishira opani edi se wa bekin atrashi se ne wa unim se bibi de o ma any problem bibi nti de unim o so wo ye obi a udi mu o ye mpotem ha mu nyina mo ma yemfa de ese ne yemfa ento nchen yentai ononyamfo kwasi akwa ene ononyamfo Victoria Du omo ya ban na misifo yentai omachi nemom ye nipa dodo na ye wo oman we mu no ye wo ochima mu no yanso yankeka ehumom na bibia ewo ye mpotem say ya sabia say ya hospital say ya school ye because say nipa 30,000 ye wo area henya ye ko be 100,000 ye nyamu 30,000 no be asabo so me mutua 10 cities Odi Ahenkan Nkrofo o ma start o mutua ya start ye tuatua ya start ye tuatua no kura no odi me kura de me ka meka se su no kura de su se de be a obi abetimi atua binti tan ma program no dia ene ye be fa ne sa me aye ne sa because 10 cities there ene den ya bosumi nso de 11 city kura na wo betimi de ato baabi mo medu ha na de akotua mo ntinia wo de abane de eburu ma dwene menti ase na me nhyirawo amen sene anu a me ka se abruwa bi ede ni nhyira se me mfamfa so ma no e ma wono sai nhyira no ewrade enkoso enhyira wa nhyira ni oni ho de na wo so adwempa bi e wo trim bia no yitu ho ansa na obefe wa wa fro piao uni nya menya du piao mezume da ase papa bibi bu so mpemi say an old man onya kokra o chese nani afi tira me kasa no na wutie ni kasa kwa se nyanse ondrim Enjimba chofiti na kwewunya daji afa Ahenkan FM oba so hwe kwadwokoto kwadwokoto akachense Ochiman Association Ochiman Development Association no opeso obeka ho no atwro udin na do number ka ho no watua wo to 10 Ghana cedis
Trodi na for number count. Me see Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Me ne me mpanifo ya gye dwumadi se na so a. Sesi a me bi bilu ehia me chi se ko na yete no. So we jimi papa ene mabusuafo me yire ne me ma ne madwumayefo a. Ade ba ko edam akoma so kese pa se betimi akabum. Wo de sabi mpraduasa yenkodi pani bi atem. Yemfeni me se manyoni bi na wo hin bi aso. Yenga yen dihye no ye doso inti yen nyina tell say a homa ye nim begu ase wodane ni patam wo chimam ye ni factory bia afeni matese ono nyamfo alexander kwasi akwa oni ministry of agric any aban aye everything possible say odan benya one district one factory say timi bema asedan ka awurade ye babo mp so abaso so timi ya babo da baso why not ana manfo na ntinyo ma bia so. People are not enlightened to understand certain issues. The spirit of Kwame Nkrumah is back. Yenya kokwasa wo. Yenya nyakrofo no bio. David. Yes, ye primpuntu. Intisa adwumpoya. Ochiman Development Association dia bay. Obi bia wo ye badwen ba. Na wo do ochiman. Say ye bosome. Say buakwa, say kotokunu. Wonsom, busa enkran media tim so dindindin. Na nipa fremi frabru kire awode yenkai ade we de mumme nyina nsom. Obi ade ahokeka ba ntoto wo yeden. Injefiti na akwai. Bra Ahenkan 93.3 FM. So wo wanchio, wo akwatiao, wo kadew, wo abenasio, wo nkwantaw, wo anamasio, wo de bra Ahenkan. Wo ba twro din na fa number. Untimi ntwa betwa ma na fa 10 cities eka ho uba no atwo din bon se ye book kese notebook kese ene atwo so Ochiman Development Association names numbers contribution to uba atwo din enu say ye call meeting ye second meeting ye wo Bright Sky Hotel achimda call meeting na bejo for say ene mama ye nyi often obi anyi bibi mfi na kuma me ne support tukun we say 100 we say 200 we say 50 we say chese me hu say awkeka no say manfo ready say ye beji boom na radio station makuma kunum abepre ye mpatam ha ne ye beke anu atum yanke anu ntum ye beke nsempa ne ye keke ho abom amen. Hello me moache mejo so ori che ba kwa ba mejo so di na wapomboko. Yes, I don't mind. MP Jankaba, Fatu Surianko. Obo Bemedi, Odi Benyate. Odi, may cousin Yatra, watch my jamba baby, now may Kai said Abu mine. I was first name Papa Questiba and Cosoin. Abu Yan baby call, Yamifani Country, on a born on Cosoin. First of all, the rule, well, boom, wine farming, Obama Manjuma. And correct. Sata mo na si 2 million den ho nene no akwa se wo no 7 million na mo kra o be friend so me comment ma ansha se ka fa che odi asome o program akwa tiro ansha MP the meka no and so now I say meka because of the binti na kwame they see se tin wa ka che o say atim abo man there you ne boys na ka sa me mem ana ewo me ma ne kire se me bibia ni a edre ka se ma no yata wati yata wonu peni for ati sa o tense di no me free up me ba betua me de mo enu na nka me be kan MC bra betwa odin na betwa di esisi e me ba be so mo nyame hira o esu anyi anu ne ade be o anyi anu kake ta hello mo ye ne Kwame nko me ka kurom ha me mo achi yeah oni sheba asa wona nte na okasa. Oh, Kebrako. Kebrako too. Yo, Odi, I'm sure I know because I meet me so. You might be to me, maybe. Mo, Yamisha Kebrako no. Panana. Apa, panana. Apa, panana. Apa, panana. Apa, panana. Apa, panana.
Memo ache. Odi Shaba. Obede na kaka sigano. Infensa la beso. Anwani. Anwa fafa melane so. Me yabo. Kasa oso Dia kasa oso no. Mo anwani abre papa. Ei. Awurade me dawase. Eda don ko mpabo. O se awurade me dawase. Say sabin pradio sabi begina ochiman as a development association name wa Ahenkan FM ha. Na asama me de betu dwai. Enipa som. Na nipa mpasa se won besa 10 cities na yegege no. Ebi tuom de animu ya. Awurade me sira wo me yedi boni ani. Boni wo me ho. Enhwa me boni ho na ebu me fo. Ochiman ne Ghana. Yedi ani to individuals ankura so ache. Yedodo na to ne ye hwede mpanifo beyo. Awurade sunsuma wodi ama Ochiman Development Association. A me ka hwi. Kristo emi ani mu nwu ase. Ema ya nimu nwase mane nam association we so na nkabo mu mra Ochiman mane nam association we se so na mpuntu omra mane nam association we se so na yenkuro amfa ne ntoma pamfra na yenka se sa mrante ne maba wa wadwen da wo sori waka bibia tutodin awurade me dawase hello afrafo Odi, good morning Odi chef France on ka se free Mpacho mi din de JM alias John Mensa mkate fi Kofi Nimbo di shamiti o. Ma jembu ani awoye ne pa nti ochamba besi akọ eproku mi do wa mesi na ma betia me de. Nyami sha wate. Ma jembu asopa o kwa mitia abate Kofi asare brako abate. Me da se me o se ufi Kofi Nimbo to da ucho di na de bebe ofi na sha no wahu me o se Kofi Nimbo ni wa ba betua ne de wate mate ya me ka hu ni aduma pa we ye abuba manfo nso amane amen rari akubo abo pa ba me o Hello. What is your baby watching my quabo? Major Odi Ahenkan. No pombo code. Chidiam Pontia CD, if you have a call. And then Yanku pass it. Patron Frost, I can say. Wow, the Kofi DJ Heavy D, Achimai Ruby. Mo DJ Heavy D yet you. Another one, my energy, and a pay. Now, when this was the Huna, or they are Sujano. Yin I had their home at Neighbor. The Rabba tree in near to 10 cities, not the Jupiana, so higher. Not Ochima and Casan, and your point to no Chima, Yato Sumudo. Tidabana do, Dabana Baba Chodino. No, I be Enkudi Bay Yawada, no barbecue meeting. Yamisha Wate. Nabu, I hear before you know my name, Miss Slow. Yes. Onia enya se bia sabin pradia se manum na kikamio de e shame so no se enipa dodo e wo Ghana ye more than 32 million amanyofo wo Ghana he nyina ye kambo mu ni 2 million but omu no mu control yen 32 million so bia so yi 10 cities ni akabo mu de ye o man yi ya uyamba hyew Odi no dem slow baby am nam sisi na baby am gina ire bi nso bi da ha friends amangora kuru kese wo nsu na chi no anya bro nsu tope na yaka nsu achi bese nsu ta nsu li yire a ndipa ba akofo bi tu no wuti wo se ye nkono moa ama nsu ti wuti ho boa ya ko fa escalator be du baby na escalator no ntimi nto aso na ye to aso kura se de be nsu do betimi yakono ndipa kakra bi na eguso ye nsu atigu ya je nsu yiri fe nsu tope na ina yi Tinya sem titoa. Intina mama kia ho we bo say atam ska ne abeye na obi aho ato no. Ya baba. Na mi shira. Rat de mi nyemu ma so wa fa ne sa o. Dabe na baba. Tabi ti bi brutal. Dabe na baba. O de meba ndi ebe peda na di. Ndi ye de bo. Ebe sangege wa ha gida ba kutongulo. Ebe se kankane po ye na kankane po ye. Ebe se kanka bi a wati awe no.
And then I grew and the nice and the nice is a human. Ebesa adoa ya horo no. Adoa ya horo. And the best amoku dimika or I say. Ebesa amoku adina bon katekwa okoni diem. Yeah, the only question I did mo fladi and agro cry. And ebesa e bofro nkwan, bofro. Aha, bofro ni the any man sandi and no net. Oh madam. Oh radio. Chichi. Oh, minia Big Joe phones. Oh, achama da. Audio na wa sign no mate. Na Nyankopon onhia no yire. Me se onyame onye na ade kwa. Me hu kura adwirime enipa etie mi wo odan ne mpatam abenase walanyo ewa akwatia adwar beta won kan. Na nim se adoe ya yama no so hie. Ena nipa bebre etie owiase. Omo send me message on my personal phone so. Omo send me audio. Big Joe die ama me hu kura adwirime. Order utim so da dem din no say eh atia me me yire je na kodi Ahenkan no radio so no afa na nipa say ono mobile phone shop and work say me ba betwro me din oh ade bi o kofa ba nipa ba twetwe mo ho because e bia na for your selfish interest won kwan we edi enti na wo yesa nye say bia wo hu bi e be bo bia but ye ochiman development association ye di bay oh nye say di bay ye di abay Yadia Bay, Mr. Ahenkan 93.3 FM, Achima Boabo. The whole that radio station who offended. I have a pop. Yeah. New run, and this wolf. Oh, dear Ahenkan. How you? Would you or 50 and no you call Ubasimi Quadjokoto? One just about some charming. Quadjokoto. Was a bonsam jammy. Do what you ding, your friend Big Joe phones. My telephone number say 10 Ghana Metria Mete Achimuda. Now swaba your friend anwa. Me wo wenchi. My telephone number ni Mete wenchi. Me a baby a you cool money in wo. Because you see a 30,000 members. We are using radio positively. We are not going to use radio to build anybody's interest. No. Yeah, may be interest. The interest of Ghana and interest of Ochimai and interest of Eastern region. Me buy in Ghana, me be kwa and yemi de ba say. DJ, say some mama another song. Kick him in a minko. So what's in you no? Oh DJ na mama wache. Mama wache siga. I say DJ Fish wan kasa wan fan ne ankasa nkyere mi o. Wo de anum shan comedy atoma bra boso. I say Odi Ahenkan Kwame Yeboah bema ba. Bema tintin kama wo fe de wo nimiti so obi atiko. Obi wati kwati so obi. Dia awurade akafa wo ho no ebebam. Obi bia wo tie me ne ena no pe wa Ahenkan FM. I am here with the voice of hope. Me di anidaso ne ka kira wo say dia awurade akafa ho no ebebam.
Ubewu umpatam mpuntuo ansen wahu. Uba no obenya adwuma ye. Unua ni benya adwuma ye. Otan ye benya factories ni bi. Agwatia benya bi. Wanji benya bi. Se ye nyina ye de akoma pa so sa adwumadie wesemu a. Emfie nan ma. Ene angase abohire. Unyangu kra ajira bosha na ba mu ansa jawrade yankopon ka fa ho no me se adanare babam oni pantimi sia no kwai ochima ba ye Ghana ma ba ye Dear Ben Radin to me. Dear Ben Radin to me. Program said DJ Ness, whatever, I'm in for course 5. I'm in Coati. Ben, and the person why body fool. Hello, good morning. Hello, good morning. What is your first? I got a friend. Well, the one happened with me, I'm a friend, and I say, I chimney, you say, I'm Papa Crow, it's me, friend, you say, P. Young Qua. I'm aware. What did number Ben I bet me do in our photo? Sisi idea. Mami fa number we mount so na odi ofra oya so Odi Ahenkan ono organizer so atiase mate adwuma de bebo because so na bobo aye because so no ba me no be interview we nyina say o ye gata no ho no yeah me program de be am man cheso na yare mo number ni 0241 rasa ma 44 na Dabi 38 88 0241 38 Yo, you better talk. I can't say okay. You better talk. 0241 38 88 63. Who the offer say? Who now back? Ochimai Association Development Association. On why? Who are you now? So the ten Ghana ne toso. Esu. I can focus. Say nyame adom ne abie radio a ye de beye nyom efata enfe me ye obi abedin wa ha. Hello, good morning. Fine morning. Na wa pombo ko de Oh, nyame na adom na bato na so e nyango pa dom ho ye pa odi chef for sa ka safi kro ben so oh mpacho mkase se juani kwanta mo juani kwanta de she anopai your friend original kakefu we the member na betro me din mo original bra wate bra na ye de anu aka ye bro ache ye nye bibi so hu mentia bra je wo ejini mo why da bi menyu obi a ho meju wo wa wo mesre wa envasa me je ejini. Hello. Amen. What is it? I say ya try no say de ko ba ni say I need to be the whole NDC organizer papa I came on down conference so what you pa some of your friend and say or MPs and Kaba na who chance sana go me can na obey den nya no my be no discuss so na say I just am say
Kwame ankasa na me hu normal. Okay, me the number na to dwantitie. Ubenya, why? Baba show you. Mo, why are the MC Yankaba? Jesus pemua. Dia wunyina be ye. Bibia ubi abe sorry. Odama be di ye. When you? Hello. Yes, madam. Odi. Mami. Abi asem je nkan. Enka so. Na ho ye de. Aduma hu me mo bompa cho na so e. Adumo. Na ya mi. Ya mi so papa. Obempa na maturo mi tie papa. Ya da se. No kwafo a ba bia be ko bia wudu. Amen. Emfa ni atamfo beka. Amen. Yen sekekura. Amen. Contribution na ade abaro. Yen nyina e be foa. Mo. Me de sesata. Me wa de tell lie. Adotela, achema buabu adotai. Bidiewura. Yen ya mas force. We brutal. This is Tadaba na baba chodin. Ayimle ya ma ba chiro. Mo uba so yo kwadwo koto bro sam chame. Mate. Me dase. Me bua na ya no kwafu nti obi aso be di wati ya support. Amen. Ko school. Oni mi ya papa. Mo no ko school kra da on kwa bawo. Wa boze kuro no. Ya no mo ti first school for neti. O mo ni mu yansa. Ya wan ko school ni yansa se ni wa ko school. Ti obi ani afa na trust sabi. Na yo ni mi ni ya be du bia wudu. Ya kase. Amen. Ya wa dem pa o de aba. Ye nyina e be so. Mo no kure ya tere. Se jabidie wura o ton jabidie mpatima fresh say wa som dia. O chima ye ne yakro no. Ma me nyame hia wate. Amen. I was saying na egu mi no. Ma me o ton jabidie o. Wa ton jabidie atima fra radio so say o chima association, o chima development association. Edi ni kura da keke. O chima development association. Ya hwe ma ne nsai. O chima development association. Together we can. O chima development association. Ya primpuntu. Lo. Na zimbra ya panyumbi aso benyama ya. Wa nya esa do go Peace FM. Oba ko boy yo. Branch time. Me jimi nyuma etwa to na me ko. Hello, good morning. Fine morning, Odi. Bibi asaba biem. Masaba biem. Odi me sane me de na atu we ni so. No atu mi di ni press. Mate. Me sane no atu mi di no. Mate. Ene odan asoso. Nyame hirawo. Bibi bosompimu tua ne de one anwa. Beye. This is my akonta. Mickey the policeman. I say I'm hearing you live. Me too can damn your po. I like what you are doing. Okay. So Bibi and I post forward that hangina. Yamamu nyina modi adwuma. Fala asko. Me twa me nyunu. Enwum na ma DJ Nase ono so ma. Hello. Order. Memo ase. Mejo so Odi. Orisha ba France aka safre. Am ga se fast na e fera Asante. Odi me hoye pa won so e. Me wo ya papa. Yankopa si Odi yamamunya adwuma pa mo ye. Mi show ka se adwuma no koso ye. Enya dan challenges bebem na nso ensuro kokọ woni na ebeye yie. Amen. Fast na yeso kwa bia so ba betwane ho. Mo iti da be na baba twa mudi. Onso no ni nipa. Mo da be na baba twa mudi. Odi mi bisa assemble o ba marketing manager ho. Marketing manager kwa Kunkruma Africas. Advert ga koso no painting am pese ka obo na mane ma me no. Advert be ya. Obi aye koko papa bi oto koko advert o nti o hwe no ma no invoice ma me. Anu am kura me ya ba kwa mu je mi nti.
Yango bonga o ka kungo ba fika no hwe nya juma ni because adlet bi akoso. Mate. Boy, fie no so kan ye ma na odi as ibi abem. Diai. Fie na boy no. Oh, me was 65 years. Hey, odi. Bonnie Bay. Wa fa branch bi da ka de wa no be ko. More fire. Nemu ya nyina chi. Masho kume. Yanom, among first started by Ahenkan Kwame. We had a head of sports every studio by ya. Any past started by Muchumudin. We both with an 10 Ghana. Oh, a rad day. Ye dassy what it. Say, your mouth what say I say. Ah, Manya Minuno, Yanko. Oh, this is Kwame Kwache. My baby. Aside for Dr. Kwame Nkrumah, my baby. Yansu ya baby. Ewurade ne yeboa fo. Onyame ene yeboa fo. Onyame nim bebia ye de oman yi beko. Bebia de empatem ba koduru. Enye ba akofo ne beye. Enye Odi Ahenkan Kwame ne beye. Enye Victoria du Nkwa ne beye. Eye ye nyina ne beye. Ma obia nyini hu free sade idea ba mu. Ketua bia nswa. Obia mfa ne 10 Ghana mra. Udin ne 10 Ghana. Udin ne 10 Ghana. Ye pe nipa empem aduasane akire. Now we shall get to our destination. Yenim say akwansidie beba kwam. Enipa beje bebia kan o homo jiji kana kwakwadi. We wo pa MP adi. We wo pa so ye senti no yesa no. Ni nyina ya akwansidie. Na ye ne anim da ya yaso. Ye ne anim de pese ya ma nchirima. Intinya de ade nipa bi keka babu ya bam. Oh my God. Heaven knows how we are going to get there. And we know very well that by the grace of God we shall get to our destination. Nothing can stop us. We know it is a Odi Ahenkan 93.3 FMR. Isaac Cranton Dakon Ewachem Abuabo Adutei. What the 10 Ghana cities are basically Victoria Oforiwa Deku. Onso Wachem Abuabo Adutei. Also the 10 cities aba obetwini din. BB Busompem asane 10 Ghana cities. Samsona anwa onso ewo eye Achim Wenchi. Onso asane 10 cities. Say nipa with some few minutes nipa timi aba fie ha. Say ye de pa ba ntia ochimai association o mabeka ho no. We know we will. Mo ajanim yamishra. Wonsu betimi aba. Biribia no pawie nim no de oba asempacho. Me betwo me din ochima association. Registration here 10 cities pe. Bosum bia betwa 10 cities. Udi problem beken ho. Ye panipa 30,000. Na si yantima mfa sa nipa we anse san yam patama. Muhumia munhuro me. Muhumia munhuro me. Odi, do you remember the prophecy that you are going to lead the nation? It will surely come to pass. So continue with the good work and it will pay off soon. Oh. My dear sister and friend all the way in Denmark, Joyce of Denmark, Minya Bay or Denmark Abrochimem. Now, Odi Ahenkan from Odi piece of minim, but I'm a cobia Rua Monitame. Now, catch me pain. Say, Juma me piece of my mayor, me didn't pound door, and then on my own dash makumema. Bibiano, me say, young shady a bit my mine. Only when me say, baby, ba, medical baby. Obiano, Ochiri for some pacodo. And the Mikan said, no, running Uncle Papa, so I didn't pay you, yes, no.
ɔmfanye me tiri mpɔne sɛ enipa niye enipa ho ntɔ no sɛ me krom na me amanfo ho ntɔ mo a wonso waso madwo ene me so na me wo fa se fo asala o me gate uti bi ga sɛ wo be hom sa ɛso yes action sɛ de be mo so da twom di yi a maga sɛ ye wo fa emna ye nkwadaa no ɔno tutu nani ehwɛ yen Heaven knows where we are going. Ebe say nyame adoma ebedu ne na wotwe amesa ba fidua mu ha no. Ne enye nipa more than 200 to 500. Moma ni mrem. Ti se wutie Ahenkan FM. Betwere wudin. Ochiman Development Association. O telephone number baby yawote. Now do 10 Ghana cedis asoso. Said the bear ekuo na medimu akotene bi no yebeti nya bre na ya freo na dai be meetings ye dia to anim ye mfa nya manwesem muntie ma muta record no mo record to wo wunim na babe MPP NDs wo me no ye betie ginam o show bona Kwame Nkrumah de ba Ghana na JB dan kwama hyase a ne show boni nti odi na mu be president no anu bi ne ye dia ba no your show by a dear bar. No MPP, no NDC. A nationalistic. Mimi ni party be a card. I'm not a card bearing member of any political party. I'm a citizen of Ghana. Now you try leadership. Sabri, Mimi no me on your leaders. Your leaders ni say, and certain nanya pe. Kaka ya bobo no. It be yum puntu jumo yum potem. Yedi bempunto dwuma. It is possible. Enti betro wudin. Enu na watwa memra no. Na me bawrade Nyankopon paye se, eye nipa 200 to 500. Na mo gidie se, mo be na bem. Ochiman Development Association. Registration e koso. It is led by Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Media kukudro ka se medi animu. Minsuro na meka. Media kukudro ka enipa no bi se Odi Ahenkan pese obedi MP enipa no bi se obeso sabotage mpadifo bi enipa no bi se oye ne akase oye ne waginimu ni nyina ye bible se moma ni nyina momunya den emfifi na momya hwedie besie obi anche na dwen na me se Kristo tiasi yenye nipa teteta na we dem bond besie. I will never and ever disrespect any political figure or any member of parliament, including my friend and brother Alexander Kwesiakwa. Not even assembly member will I disrespect. But midday or show bar a year and kabom or do you bet me a year any little contribution I had your mind. Ya ye bi mana so aba. Abo efie de atwa mini na awotwe bebo dwa. Hwe abaso a aso okurem. Hwe abaso aso okurem ya start ya abo kwan no. Anwani abo ne de ba no. Friday way a carpenter for ni mason for a share concrete gutters no. Friday way enso ya to na disturb mahu abo ne de ba no. Correct. Ya koto abo correct. Koto free kind. China for truck a tell them no, you hear about Gugu Abaga, you hear me and Guguma. Me say, ye bay when we say yes. Ye. Dear Yaya Wabi, Odi Ahenkan to me never be Angasam Comisica and the dear Damiasam, your true for. Mammy be you 2 cities, than your Buja, Obi you 1 city, Obi you 20, Obi my 50 bags of cement, Obi my 5 bags of cement, Obi my 100 Ghana. You who you had the air. Ya saying Yesika crowd the cheek. Ah, se bade mponi ye befa ye be trouble car share what's ye di agro enu man bi send me 1,000 Ghana cedis from Italy wasma mi mondi wasibi tia Ahenkan FM na dia mo ye na mo se nkeke ahumom no me da wabo enso waburo kire ana mi tie wo Ahenkan FM Facebook me de 1,000 tum faso wabo sika ne so where you are da ho no ana da ho no to dia tana fa to badwe sa ope MP di ope otris wadi. Thank you. Yeah, people to the woman man yosema fra wani. Meeting kwa na nimu yo.
agenda ene we mu dwomu ye yen crash wo mo ha yen fa bibi ntum yen distort wo yen disturb wo yen twom adwin video oboa utimi ndwe adwin free so ne ya bibi obi adwuma twen adwin free so da wo dey go back and ask, check your records so Odi Ahenkan mo no wo mu se bibi ase a ano mutimi ye wie ana mu gya isi kwam onyame ne Yeboah. Have a good morning entie radio biada opom ha tie wenko na nyame ne Yeboah. Amen. Empire bo. Bompai na menko.